kwenye uwanja huu wa Kabarak, chuo kikuu cha Kabarak. Kwa hivyo moja kwa moja kama mpiga picha wangu Patrick Ruto ataweza kuonyesha ni kuwa sasa familia wameweza kufika hapa kwenye uwanja huu ili kumpa buriani ya mwisho June Moi ambaye ni mwanao rais mstaafu aliyekuwa rais mstaafu hayati Daniel Toroitich Arap Moi. Kwa hivyo kufikia sasa niweza kuwasili hapa, nikiweza kuangalia upande mmoja nilikuwa naona familia wakiwa tayari wameshawasili kwenye uwanja huu ili kumpa mkono wa buriani June Moi ambaye alifariki tarehe 11 mwezi Aprili mwaka huu, na hilo ikiwa siku 6 baadaye ataweza kuzikwa nyumbani kwake eneo la Bahati, kaunti ya Nakuru. Kile ambacho niweza kuona kwa sasa, kiweza kuonyesha ni kuwa baadhi ya viongozi ambao wameweza kuwasili hapa ni yule mbunge wa Tiaty William Kamket ameweza kuwasili. Tumeweza kumuona naibu gavana kaunti ya Nakuru David Kones, vile aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nakuru Lee Kinyanjui, na aliyekuwa Chief Justice David Maraga wakiweza kuwasili, na pia vile tunaweza kumuona mwanao rais mstaafu Daniel Moi ambaye ni Gideon Moi wakiweza tayari washaweza kuwasili, na nduguye Raymond Moi wakiwa wamewasili hapo. Hizi za moja zikionyesha tu ikiwa tu sasa ni kwa sasa kufikia sasa picha hizi za moja kwa moja zikionyesha mwili wa mwenda zake ukiweza kutolewa kwenye gari hilo, kisha baadaye mazishi itafanyika. Baadhi ya viongozi wakiweza kutoa rambirambi zao kwa familia hii, na kisha baadaye mwili wake utazikwa. Kwa hivyo kwa sasa tu nikiweza kuonyesha tu picha hizo za moja kwa moja, tutasubiri tu baadaye labda pengine kupata taarifa kamili kutoka hapa katika uwanja huu chuo kikuu cha Kabarak. Nyakora jong pichni mineno kanyo gin pichni mabiro ni achiel kachiel kowuok e mbalariany mano mar Kabarak e kaunti ma Nakuru. Wagoero kama na ahinya ne Miriam Nyambura. Asante sana Miriam Nyambura ukiwa katika kaunti ya Nakuru kwa kutueleza kuhusu mazishi ama ibada ya wafu ya mwenda zake June Moi. Nyakora jong manaka kineno kanyo mano koro ringre June Moi mano nyara jatend piny Kenya maradek mosenindo Daniel Toroitich Arap Moi embene yando wito ngimane tarik 11 dwe mar 4 mano higani, kendo odiochieng' ma kawuono ringre mare ilemone mano e alapa mano mar mbalariany ma Kabarak e kaunti ma Nakuru. Bang' mano tibiro bed ka itere e kar yweyo mare mogika mano e dalane mayudore Bahati mane kaunti ma Nakuru. Nyaka sani bendi winjo ka Meriano nyisi kanyo nitiere jotelo mopogore opogore ma osechopo mano e kinde ma koro gibiro bedo ka giriwore e kuyo ka achiel kod familia mar Moi manyaka sani koro owito nyargi kata nyamingi ma ibiro bed ka iketo e kar yweyo mare mogika odiochieng' ma kawuono. Nyaka sani wamedo chwalo ote mag kuyo ka achiel kod lit ne familia mar Moi. Nyaka sani mana kaka ineno kanyo sanduku mano moting'o ringre June Moi itere kama bendi biro bed ka ikete kinde ma ibiro beda jotend kanise biro bedo ka otelo ne misa mano mar alam ne ringre mano mosenindo June Moi. Bende wakwayo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kamokwe. Iko makamano Nyakora jong pod wamedo luonu achiel kachiel e kinde motimore odiochieng' ma kawuono. Alam timore Kabarak University mane alap ma Kabarak University, to iko kata ringre mari ibiro kete kar yweyo mare mogika e dalane mayudore Bahati e kaunti ma Nakuru.